Uskoro će raspusta učenici prvog razreda gimnazije još uče iz beležaka, jer novih udžbenika za reformisani prvi razred gimnazija nema i sve je po zakonu, tvrde nadležni. Reformisani prvi razred gimnazije je i dalje bez reformisanih udžbenika, a uskoro će kraj prvog polugodišta. Učenici koji su ove godine upisali gimnaziju po svemu sudeći deo su eksperimenta kako učiti po novom programu iz starih udžbenika. U pojedinim predmetima to zaista predstavlja ozbiljan problem nastavnicima jer je potpuno promenjen princip rada u tim odeljenjima i kada nemate udžbenika koji prati plan i program, to može biti zaista nezgodno i za učenike pre svega, a onda i za nastavnike. Ministarstvo je odredilo koji udžbenici mogu da se koriste, ali to ne odgovara ni đacima ni profesorima. Ranije je pristup bio hronološki. Dakle, učenici u prvom razredu su učili od praistorije pa do kraja starog veka. Sada je situacija malo drugačija, imamo, da kažemo, tematski pristup i onda se dešava da za jedno odgovaranje učenici moraju da pređu kompletan udžbenik, da pročitaju, da pronađu informaciju, što u osnovi ne mora da bude loše a priori, ali ako učenici u osnovnoj školi nisu pripremljeni na takav princip rada, to dovodi do objektivnih problema. U 6. gimnaziji kažu da je najteže učiti geografiju i biologiju. Različiti su oblici i načini na koji naši nastavnici se trude da ti materijali budu dostupni, tako da spremaju ih u raznim varijantama i elektronski, da učenici mogu da štampaju programe koji su, odnosno tekstove koji su pripremili nastavnici, koji prate nastavni plan. Oni koji nemaju kompjutere, naravno, mogu putem fleša da prenesu, da odštampaju na nekom drugom mestu. Direktorka 8. gimnazije predaje fiziku. Koristim udžbenike koje sam koristila i pre, samo sam malo prilagodila ovaj reformisani program učenicima. Nema nikakvog problema iz fizike, nema bitnih promena. Najviše promene ima iz biologije, međutim u razgovoru sa profesorima 8. gimnazije oni kažu da na početku bilo malo teže, a da sad očekuju dobre rezultate. Iz Ministarstva prosvete najavljuju da će se tek za 2 meseca pojaviti prvi udžbenici po novom programu. Da li to znači da će đaci kupovati nove knjige u drugom polugodištu? U saopštenju koje smo dobili od ministarstva kaže se takođe da je izrada programa za drugi razred gimnazije počela i da će nastojati da za drugi razred zakonom propisani rokovi budu takvi da novi udžbenici budu odobreni pre početka školske godine. Da li to znači i odštampani? Pričat ćemo još na ovu temu.